Aprangsi nilihin pen Karbi Anglong raddo ana pansitami adap kami kardom nang pajiriklo kardom. Pinya Adap Abirta long pen nili sa milupi karong hangpi. Aprangsi birta hepi. Wang ignon. Behem tu nakulat along. Nangli tumapan isi birta kimi. Labang su behem tu nakulat along. Nangli tum komputer penceng loke. Nangli tum kenang sona mung do anta long ponji. Lapen computer online service lason si pan card apply. Ka certificate apply. Lapen kaprek kapachok ponjewar sai sistemi nangli tum long poni. Jong si nangli tum ijoy ke nangjia pan puluti. La ber kiti mobile number along humri ignon. 9957159956 lapen 8638023394. Patumi tarik kripliarni ASRLM langsung mipi development block pen patirpi ponsi indeng troksi kebrat troksi independent day har ghar tiranga pothipi and ponsi class 13 penta scooty rally paman ponlo. Patumi di furang sina sarpo cultural hall along kitab kang puame padopon. Nijang Karbi Anglong Labor Union asong mithang sa hemalong Labor Union ame phumana khramsa hinpen pherangke me kangni non birtang ton ben arjubon exina Patumi tarik kripli arni ASRLM langsumipi development block pen patirpi pon pen har ghar tiranga pothipi en pen class 13 penta scooty rally paduponlo cluster amen laki singason cluster langpher cluster puruni cluster langhin cluster henlo bangsu scooty rally along a cluster 10 penta methang secretary president atum pensi japonlo ingdeng troxi kepra troxi independent day ningkarong arni uhoksi adon tinta national flag mata det bi alama ingthurdun nangjipu kapachit hang amen pensi bangsu rally paduponlo News Desk for Public TV Karbi Anglong. Patumi pai ni pai kripliar ni Adap pai kepen di furang sina sarpo cultural hall along Jambili Literary Foundation lapen Karbi Anglong Turmos Council tum patir pipon si Patumi Grand Book release mate kitab kang puame padupon. Patumi labang some along ingko kitab kang pupon Karbi Anglong Turmos Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen lapen iam Amar Singh Tisu iam Surya Rongphar iam Riti Singhi MLA Bida Singengleng KCS President Chandra Singh Kro Pasma Seri Daneswar Inti MEC Juni Timung MEC Tilutuma Hasnu Karbi Lamet Ame President lapen pinang anatum chetong dunsi Patumi kitab kang puame mesen pen pajutpon Ningkan ki thoma prang Karbi Anglong Turmos Council CM Dr. Tuliram Ronghang kache chakateng pen Karbi Anglong Turmos Council Art and Culture Department na hinpen ingko kitab tokbang phibang phu inut aphan suri phokep atangka patintumi kipipon lapen non ke wang jilang arni sitame lason thot si owe kimiatum kitab mate hirjir he hoi tame ke tok je phansi Dr. Tuliram Ronghang tuning ripon News Desk Report Public TV Karbi Anglong. আমি এটা কাৰ্বি আংলঙৰ এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে পোন প্ৰথমবাৰ এদিনত 20টা কিতাপ আজি উদ্বোধন কৰা কাৰ্যসূচীতে পোন প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ল'ৰা ছোৱালীকে নতুনকৈ উঠি অহা যিবিলাকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে যিবিলাক গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে নতুন উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকে 20খনকৈ কিতাপ তেওঁলোকৰ আজি লিখা হৈছে আৰু সেই প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা মই 50,000 দিম বুলি আজি 3 বছৰৰ আগতে কাউন্সিলত মই ঘোষণা কৰিছোঁ তেতিয়া কাৰ্বি আংলং লিটাৰেৰী ফাউণ্ডেশ্যনে
তেওঁলোকৰ 11টা কিতাপ তেতিয়াও আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। সেই উদ্বোধন কৰা কাৰ্যসূচীতে মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ অহা বছৰ যদি বা নেক্সট বছৰ যদি তেওঁলোকৰ কিতাপ লিখে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 50,000 দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে। সেইমতে আজি 20 জনৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি 17 লাখ টকা চেংচন কৰি আজি কিতাপটো উদ্বোধন কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা ইতিহাস দিন আজি। তাৰপিছত অহা বছৰৰ আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি লামেট আমাই কাৰ্বি সাহিত্য সভা লগতে জাম্বিলি লিটাৰেৰী ফাউণ্ডেশ্যন তিনিটা হ'ব অৰ্গেনাইজ কৰে কাউন্সিল আৰু লিটাৰেৰী ফাউণ্ডেশ্যন লগতে কাৰ্বি লামেট আমাই। আমি অহা বছৰ লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল আমি ইয়াত পাতিম। ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগৰ ৰাজ্য আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম, যিবিলাকৰ লিখক লিখিকাবিলাকক তেখেতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু অহা বছৰ সেইটো হ'ব। আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি 1 কোটি টকা আমি বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাম বুলি মই ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু জাম্বিলি লিটাৰেৰী ফাউণ্ডেশ্যনত তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ লাইব্ৰেৰী ৰুম আৰু লগতে তেওঁলোকৰ অফিচ সেই গোটেইখিনি মই আজি বনাম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে। আৰু বাজেটত অলৰেডি মই কোৱা হৈ গ'ল, এইটো বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। Nijang Karbi Anglong Labor Union asonga hin pen dongka muka marong supi langhan Labor Union amit hangasa hemalong me phumana phramsa hin pen pherangke mekangni sarlam theason thak si thenglong ke arkanun chujeng ke arkanun e puason si munit bihek thihek pura nanglang rem kartang mate lang plot nangni non ke nilisi West Karbi Anglong arlo abang ke nilisi Labor Union amhang pathek wetlo bon sitame nephanthang birta vipin pen kam nang klem thap arati chokchi lason si kedam tang khironia long sitame Labor Union sub branch along pinang an me meeting below lasohut West Karbi Anglong Labor Union ame phumana phramsa phan thangna da birta visi East Karbi Anglong Labor Union atumsi nangche joknun ke chokche peklo pusi me phumana phramsa hin pen mingje pong News Desk Report Public TV Karbi Anglong Karbi Anglong arat pan kardom pa jelo kardom pini labangso perangki amai panangkok mate labangso iri tumpu West Karbi Anglong sitame assam government pen labangso West Karbi Anglong district pu laso kehot pon district Ningkan Trapan ke plenglo 2016 pen non pai non ke bangji penabdi kanu prote tarik rep ho anote Ningkan Trop pengpo masih lasu akardom pajir si gadewi Karbi Anglong arap hana akardom lasi pini nili ladak West Karbi Anglong Labor Union pen labangsu kaching hon arat bhan isi kapaklang pon mate isi kachuning ri bang lapuson hello West Karbi Anglong district mate ladak central committee pusipulo lasi ilitum West Karbi Anglong bangta akenang sot athe bangke labor union pulote ilitum international labor organization pinaglo apotsi ilitum ta emethang adim ke ilitum kacerai komo bang akenang sot lasi non ke bang jilang eprang sitame ilitum abang West Karbi Anglong along kidoan arat atum sitame khiruni pencenglok pekjam West Karbi Anglong angkang an sitame ilitum ladak West Karbi Anglong Central Committee pen labangso kapaciton erje phansi neli achuning rilo athe ilitum labor union pulote lake kiju ephan kali isi mission kacheng hon thegi kacherap thegi phansi ilitum labangso labor union bang ilitum dengnang koklo lasi ilitum central along sitame department do lason si ladak ilitum methang da state long sitame cabinet minister dolo lason si non dak ilitum Karbi Anglong district long sitame ilitum non hajong kedamtang ceklu yoni por bapar chat alamando po ilitum
Karbi Anglong Autonomous Council pensi tami ilitum labor board chairman ilitum apan nang pipon lo kedamtang ilitum ke hang pona tengsi lasi laso board chairman ilitum malong kedu kok bang ilitum mesen lo ate ilitum efrang ke banggi si tami kedu lapen kisung abang pu bang pi pan ilitum kacerai kom je pan bang ke laso bang ilitum mesen lo lasi apke hai board chairman kelong bang ke kadu we tum si tami ning ceparong bang ilitum kenang so bang ke lapuson lo je West Karbi Anglong district pulote lapen ke East Karbi Anglong district hinia district dokoglo ate bang isi government pensi West Karbi Anglong phanta establish lo lasi West Karbi Anglong establish bang ke 2016 lapen pai tarik rep hosi Assam government pen paklang lo lasi non ke West Karbi Anglong district pulo lasi ilitum Karbi Anglong along district hini do pusitami lapu district West Karbi Anglong district pensi ilitum klem ponang po lapen East Karbi Anglong tum pusitami East Karbi Anglong tum pensi alang litum ta is anat klem nang po lason si ilitum la labor union sitami ilitum na bangso kuson si ilitum methang adet kang thur ponjima kacerai kom ponjima phan bang si ilitum abang putin ta labor union along members pencenglo ladak branch committee tum sitami kapre bang ma thati de nai athe ladak West Karbi Anglong pulote isi New York ke mate isi bang ke pilo pupo principal mane isi ilitum phanang ja pon lo pulote han la so alama teng ilitum aryuni sita minon ke damtang aporo bangke ilitum kaching wai pen ke klem nongli lason ta dokok tuti lasi nonomat ke nili masia president do bomla lasi kaching hon members lapen la branch committee tum positami ladak pen authority ateng silang nangli tum damnai athei konat se meeting ge doji ma koson se ke claim jima sitameli tum bangke ladak pen si claim ponai lapen halapu i sanarle alang le tum claim dam positami alang li tum ta halapu i sangkang plat hetan nasi halapu alang le tum ke claim ke dam pen branch atum phan than pare pacheni positami laso teng pensi alang litum claim dam ponai lasi ilitum Karbi Anglong along bangke West Karbi Anglong East Karbi Anglong lake district hini lo posi ladak principal ta bang hini dokoklo lapen principal bunang koklo ke jabang pu lapen ke West Karbi Anglong bangke nili manok pamsalo lapen halapu i sanat bangke bidasing rongpi ake hailo lasi alangli efrang ke banggi sidame lapen ke litum Karbi Anglong Autonomous Council along non het jong pedeng don ake hai board chairman timung sang hong sitame East Karbi Anglong aphan bidi sore bangelang lipinang po lasong thaksi West Karbi Anglong na sitame West Karbi Anglong pen sitame bidi sore bangapu bidi sore cipa choy nang po athili tum jong si lasu asar lam thedu lasinang litum abang nili phanang ke lang bangke amunit bihek putahai amunit thek thedet putahai sitame arona longke theko kolam dawe thek pulam dawe aron kopima lasoron silitum cia nai lapen ke litum la labor union aron ilitum ke choklim je phanbang situm mathapon dab nai athe ilitum jong silapuson sorsarong polo litum la banga chokche posinang litum phanili non ke bangji sitame lang so situm arada phan ingthu pon pamini athe lake labor union lake department hormu pina central longta department do lapen dak state longta cabinet minister do lason sinon dak ituma district Karbi Anglong district long sitame ladak ta non board chairman pilo nasimo ke bangjilang epranga bangke non constituency West Karbi Anglong ta sirkep do lason si moke bangjia por bangke akbari po amasi non sirkep adim ta muak krip li krip photo nang le ropo lason si ke bangjia por bangke litum labor union pensi tami laso department do koklo plote moilitum ladak methang Karbi Anglong ara datum si tami ke reng ponjia war sai si tami ladak doji lasinang litum pene president election ke donungji bolam tawelo athe West Karbi Anglong bangke president election tawelo la nilisi pulo athe
इस अंदर जोंग सिलंग तुम चिठी साइप लो ते लगे बेलेग लो से तमे वेस्ट कार्बी आंगलोंग मत के नीलियमा सी दे कोकला लामो नीलियमा सी कद्दू को भी फंदा थान बचिनी लो बोते नसो पेंसिल तुम क्लेम दाम पोनों को नसे लेबर यूनियन बंके ये तुम कचिंग हॉन कचेरा भी फनो सिले तुम ला प्रेसिडेंट इलेक्शन दो रोंग पोलो ते लगे ये तुम पॉलिटिकल सिवांग जी पोला सिला सो बंगे तुम अवेडेड नहीं कचिंग हॉन जे फंसी के नहीं Pinya Adap Abirta bangki lapan sekang tonik lo. Kado kabe panstami domi thakmi kardom.